Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ad-dersul hadi vel aşirune. 21. sabah. Vahidun bir, isnani iki, selasatun üç, arba'atun dört, khamsatun beş, sittatun altı, mellimun vahidun bir tıyın, seb'atun yedi, semaniyetun sekiz, tis'atun dokuz, aşaratun on, mellimun tıyın, rubinun rubin, hiruşun Türkiye akçası, canihun Mısır akçası, kıymatun ba kem kança, yusavi turat ce barabar degan ma'nosi. Bugungi sabaq o'zi adat jana ma'dud jönündeki adatlardan negisi 3'ten 10 çeyin bola turgan bolsa, adatlar muannas bolat, ma'dudu olsa muzakkar jana jam bolish kerak ekan. Misali, mına qaray turgansak, salasatu 3 bul jerde muannas, kutubin bu jerde jam jana muzakkar bo'lib ketadi. O'sha qaraydi. Jana da mına jada aytdik. 3'ten 10 çeyinki adatlar muannas ma'dudalari muzakkar bo'lish kerak, jana jam bo'lish kerak dedik. Anan ma'dudasi muannas bo'la turgan bo'lsa, adati muzakkar bo'lish kerak degan shart bor. Bu yerda salasatu muannas, kutubin muzakkar bo'lib ketadi. Biroq aytish mumkin, qo'yra aqllarda o'tganda qo'yra aqllarning jam siyg'alari muannas bo'ladi deb aytganmiz. Bu yerda kutubin jam muannas bo'la turgan bo'lsa, salasatu bo'lmay unda salasu bo'lish kerakligini qo'yib turgan bo'lsa, kutubinning jam siyg'asini biz mufrat siyg'asi muzakkar muannas bo'lishini qaraladi ekan. O'shuning uchun bu kutubinning mufrati kitabun bu muzakkar bo'lgani uchun bu muzakkar bo'lib hisoblanadi. Aqlaminde dag'in, karori esa boshqalarida dag'in bularning odatlari muannas kelishligi, bularning mufrat siyg'alari muzakkar bo'lgani sababdan shunday bo'lib ketadi. Salasatu kutubin 3 kitob, tis'atu aqlamin 9 qalam, asharatu karori esa 10 depter, khamsat alwahin 5 doska, sab'atu masatira 7 sızgıç, sittu fusulin 6 klas, semaniyatu şababika 8 tereze, arba'atu sakakina 4 bıçak, semaniyatu buyutin 8 üy, tis'atu sururin 9 kerevet. Ra'aytu fi sahadid dari 5 talamizata yel'abuna. Qaranın boş yerinde oynab jatgan o'quvchilardan 5'ini ko'rdim. Ra'aytu sittu talamizata yaqra'una durusahum amama muallimihim. Muallimlerining oldinda saboq o'qib jatgan o'quvchilardan 6'ini ko'rdim. Sharibtu arba'ata fanajina shayan. 4 chini, 4 piyola çay içtim. Fi beldatina yujadu sab'atu masajida. Bizning shahrimizda 7 masjid bor. Hazal kitabu yusawi qirshan. Bu kitob bir qirsh turadi. Bir qirshga barobar. Ishtaro abi farosan qiymatu 5 janihatin. Atakim at satib oldi. Aning bahası 5 misr aqchasi. Yo'l bo'lsa, atam aning bahası 5 misr aqchasi bo'lgan atni satib oldi. Bi kamishtaroyta hazal kitabu ya akhi. Bu kitobni qanchaga satib olding ey aqam? Bi 10 millimatin. 10 tiyinga satib oldim. Atishtu kathiran fasharibtu 5 fanajina shayan. Ko'p chanqadim, so'ng 5 chini çay içtim. Vahidun ve vahidun isnani. Bir qo'shilgan 1 2. Isnani ve isnani arba'atun. 2 qo'shilgan 2 4 bo'ladi. Nimtul yawma kathiran. Bugun ko'p uxladim. Nimtu 10 sa'atin. 10 soat uxladim. Ishtaroyna yawma 5 artalin shayan ve 9 artalin sukkaran ve şammaman ve bittihan. Bugun 5 ratıl özü 4 gram. Şunda 5 ratıl çay satib oldik. Jana 9 ratıl şeker, jana qon, jana darbi satib oldik. Qiymatu haza savri 5 janihatin. Bul buqaning bahası 5 misr aqchasi. Ishtaroyna haza dika bi 3 qurushin. Bul qorozni 3 rupiya aqchasini satib oldik. Salasatu adat kutubin ma'dud. Videoda aytayotgandek 3'ten 10 çeyinki adat muannas bo'lish kerak. Aning ma'dudu jam jana muzakkar bo'lish kerak deb. Anan kasralangan bo'lish kerak. O'sha salasatu bu yerda raf bo'lishdi. Amillerden o degan tarkibdan ajrab kelsa, amillerdan mesela foil bo'lishdi, maf'ul bo'lishdi, sarf bo'lishdi, muzof bo'lishdi. Shulardan ajrab kelgan abalda raf bo'ladi. Misali, jumla so'zlar misali vahidun ja qirshun, bitti xun deb keldi. Misali, shular barda o'z abalida turishdi, raf abalida turadi. O'sha o'xshali salasat o'z abalida turganligi uchun raf bo'ladi. Salasatu adat kutubin ma'dud. 9 adat aqlamin ma'dud. 10 adat karori esa ma'dud. Bu yerda karori esa nega adatiga ta'kirgandan keyin aning ma'dudu jam jana kasra bo'lish kerak dedilar. Bu yerda kasra bo'lib aytadi desa, bu g'oyri munsariflardan, g'oyri munsarifning sharti boshqa tamg'a sifat qilingan bo'lib,
Ondan 3-chi tomg'asi alif bo'lib, ondan keyin 2 tomg'acha 3 tomg'a kelish kerak. 3 tomg'a bo'lib turamiz, o'rtada sukun bo'lish kerak. Bu yerda 3 tomg'a kelgan, o'rtada sukun bo'lish kerak. Ya o'rtoqli tomg'a bo'lib sukun bo'lgan. Shuning uchun bu g'oyri munsarifdan nasb jar alomati fatha bilan bo'ladi. Shunda jar alomati davom dedi fatha bilan. Khamsatu adad alwahi ma'dud. Sab'atu adad masatira ma'dud. Masatira da g'oyri munsarifdan shu boshqasi fatha, undan keyin alif, undan keyin 2 tomg'a kelganligi uchun. Sittu adad fusulin ma'duda. Samaniyatu adad shababika ma'duda. Shababika da g'oyri munsarif. Arba'atu adad sakakina ma'duda. Sakakina da g'oyri munsarif. Samaniyatu adad buyutin ma'dud. تسعة عدد سرور معدود. رأي موصفين تو فويل في جر ساحة مجرور جر مجرور رأيت فين ساحة اسم مضاف الدار مضاف إليه. 5 مفعول به. 5 عدد تلاميذ معدودة. تلاميذ موصوف يلعبون صفات. تلاميذ بالنجا كسر والبوجة تسب غير منصرف تردن. Bu özü aslen təlamizm bolğan. Bu yerdəki yəni xasf qılıb ta uşul yadan xasf bolğan yadan yavaz bolub turat deyə istəgan xeyr müsarif olub. Bu qanday sifat bolub desə, özü nakra ismlərdən keyin fe'l gələ turamızsa, bu sifat ma'rifa ismdən keyin gəlsə hal bolub düşədilə. Bu yerdə təlamizat nakra. Yəlab şunun üçün sifat oldu. Mavsuf bolğandan keyin şu fe'l sifat bolub gələn fe'ldən mavsufqa qaytadan zamir boş kerak. Bu yerdəki zamir yəlabuna özü muzarif fe'l, vav fe'l. Çünki fe'l asa hukm zamir müstatir yaşlanğan al. Şu təlamizat qaytadı. Cavabda da zamir qaytarsa bo'ladi. Ra'aya fe'l, tu fe'l, sitta, maf'ul bihi sitta, adad talamizata ma'duda. Talamizata janatkin g'ayr munsarif. Yaqra'una buldag'in sifat. Talamizata mavsu yaqra'una sifat. Yaqra'u muzarif fe'l, vav fe'l, ja fe'l asa hukm zamir müstatir yaşlanğan va raji' talamizata qaytadı. Durusahum izafa maf'ul bihi durusa o'zi muzaf muzafun ilayh. أمام ظرف مكان أمام مضاف معلم مضاف إليه معلم مضاف هم مضاف إليه شرب مضاف تو فويل أربعة مفعول به أربعة عدد فناجينا معدودة شايا تميز في جر بلدة مجرور بلدة مضاف نا مضاف إليه جر مجرور متعلق يوجد فين بينات يوجد مجهول فعل سبعة نائب فاعل بولب سبعة عدد مساجد معدودة. هذا موصوف الكتاب صفة موصوف بريق مبتدا يساوي جملة فعل مبتدا خبر يساوي فعل فاعل هو زمير مستتر شان هو راجع مبتدا خير شان مفعول به. اشترى موصوف فعل أبي إذا فاعل فراسا مفعول به فراسا موصوف قيمة صفات بلد أو جد قنب صفات بلد جد تترمز قيمة وجد جملة اسمية öyle aytgandayda jumla fe'li bo'lo jumla ismi bo'lo kelib turamiz sifat bo'lib tushadi nakrasmi bo'lsa qiymat o'zi muzof hu muzofun ilayh muzof deb berib mubtada sifat bo'lganda naga zamir qaytish kerak dedi o'sha faro qiymatuda hu zamir farosa qaytib mavsuatuga baylanib ketadi xamza xabari xamza zada janihatun ma'duda bular jalbisi mafhum bejar kam majrur jar majrur ishtaro fe'l ishtaro o'zi fe'l tafoy hada mavsuf al kitaba sifat mavsuf berib mafhum bi yani da axi o'zi muzof ya mutakallim muzof ilayh bejar ashri majrur jar majrur mutaalliq taqdirdagi ishtaroytu fe'lina baylanadi ashar adad mallimatun ma'duda bu yerda ashara bo'lib kelib ketdi bu yerda mallimatin bo'lsa muannas bo'lgani uchun ma'dud muannas bo'lsa adad muzakkar bo'lishi shart agar ma'dud muzakkar bo'lsa adad muannas bo'lishi kerak ekan bu yerda mallimatun muannas dediga mallimun qarasak muzakkar o'shadi bu majaziy muannas bo'lsa deyotgan va o'sha sababdan ashri deb muzakkar kelib chiqadi atshafi tu foil kathira mahsus maf'ul mutlaqin sifati taqdirda atshan degan mahsus qilingan maf'ul mutlaq bor fa harfat va shariba muzfil tu foil khamsata maf'ul bi khamsata adat fanajina معدودة شايا تميز واحد مبتدا وعطف واحد داقيت مبتدا اثنان خبر بلد اثنان مبتدا وعطف اثنان معطف معطف عليه اكتم مبتدا أربعة خبر امتو موصفي تو فايل اليوم ظرف زمان كثيرا مفعول مطلق صفاته نوما كثيرا مغن bu maf'ul mutlaqdan nav uchun kelgan mavzuy tu foil 10 maf'ul bi 10 adat sa'atin aduda daroya mavzuy na foil al yawma zarf zaman 5
مفعول به خمسة özüm عدد أرطال معدودة شاين تميز وعطف تسعة معطف خمسة معطف عليه بلدا مفعول به تسعة özü عدد أرطال معدودة سكر تميز وعطف شماما معطف سكر ودك دولت جوابысы وعطفты мұны خمسة عطف қылып тұрып مفعول به сақтаған болады وعطف بتيخ معطف شماما قول بلدا مفعول به قيمة مضاف هذا موصوف الثور صفات موصوفات بريق مضاف مضاف إليه مضاف إليه بريق مبتدا خمسة خبر خمسة عدد جنيهات معدودة اشترى موصوف فعل فاعل هذا موصوفات ديك صفات موصوفات بريق مفعول به إيجار ثلاثة مجرور جار مجرور متعلق اشترى فعل ثلاثة عدد خروج عدود جلما өйді де айтпай қалдық خمسу جنيهات деген дағын бұл жерде خمسу مذكر جنيهات مؤنث келді бұл جنيهатындағы өзі уахидіне бірдегіне қарап тұрған болсақ тағын جنيهун деп مذكر қосып тұрады бірақ бұлар муаннаси мажази болады екен бұлар симаи жолменен ғана муаннас болғандықтан бұларды жатташ керек аллаху алам